abantu bajya bakena ntabwo aribwo nibanzeho cyane, ariko suko nabwo butabaho, nabwo bubaho ubukene bwo mu buryo bw'umwuka, abantu bagakena. Bibiliya iravuga ngo nubwo uri umutunzi ukaba wibwira ko ufite utunzi, wibwira ko ubona, wibwira ko wambaye, ariko Bibiliya igahindukira ikavuga ngo wambaye ubusa ndetse uri n'impumyi, nta n'icyo ufite. Ngo ariko ndakugira inama ngo ngureho umuti wo gusiga ku maso ya n'imyambaro, ngo kugira ngo ubone uko uhisha isoni z'ubwambure bwawe. Rero hari n'ubukene bwo mu buryo bw'umwuka, ntabwo twabutinzeho, kandi nubwo tutabutinzeho nabwo burahari, ahubwo ni nabwo inshuro nyinshi bukurura ubukene bwo mu buryo bw'umubiri. Imana idufashe. Haleluya. Itangazo rya mbere ry'ubukene rigaragarira ku myambaro. Rigaragarira ku myambaro. Umukene inshuro nyinshi niyo yambaye neza ntushobora kuyoberwa yuko ari umukene. Imyenda ntimukwira. Imyenda ntimukwira, ipantaro ntimukwira, ishati ntimukwira. Imyenda igenda itanga amatangazo. Yewe niyo inshuro nyinshi hari n'igihe uba utanayifite, hari n'igihe niyo ngiyo itagukwira utayifite, ugatoragura ugakuburirwa. Kandi iyo umuntu agukuburiye ntabwo abanza kukubaza ngo wambara kangahe, ngo wambara size ya kangahe. Oya, aguhereza umwenda akurikije yuko mbese ukennye imyenda. Nawe rero ugagenda ugakubitamwo iyo ribaya, ikaza igafata ahangaha, ubundi igafata hano, ugakubitamwo iyo shati, igaza igafata mu gatuza, ugakubitamwo iyo pantaro, ukayihambira ugahuza inda n'umugongo. Waba uri kugenda abantu bakagira ngo uri kuza kandi uri kugenda, bakabona amatangazo akuriho. Muri kubyumva? Imyenda nayo ubwayo itanga amatangazo. Umuntu ashobora no kugukuburira umwenda ugukwira, ariko wanawambara ntukubere, kubera ko umuntu aberwa iyo yariye, umuntu aberwa iyo afite amahoro. Ariko iyo udafite amahoro, iyo utariye, wambara n'imyenda ihenze, abantu bakabibona yuko uri umunyenzara uyambaye. Umuntu yigeze kunzanira ishati avanye i Burayi muri 2003.